To answer video shali dan sayina gwargan da su alama dozo kan kana tunin tatum sandane nan family nan lecturers nan friends yadda pala in disappoint yami in bazabun mi video ma yala karali kuma shaitani inda tun su ne ni love inda tun su ne hali kalabin matanan ma but niranin le kazun obinin yale da pa 1 year in chan 2 years karatu okay shamma dozo an zandla tre intim de sandanan da so kamaza in zo sim limini in family zaha munyale kabanin happy min guys on that bene kat relationship danin serious pam ko don't promise my marriage omi da ka gana ngba odabela UK so kamino dirfila kala video mati che mino sunsune ba unfortunately mino relationship dabin nani so ko tukuna gana in la am friend so kan la friend ma that they go phone no chan amalia yiltin ma photo nima so kazan phone ma chan intin la video ma dan ne ka airdrop le nan o phone ne so ka video ma to publish ma so entum la sandanin nan won kamza ha ne video ma ni chain tali so I'm asking for forgiveness and iminyar ka TikTok kizan sound shale nang video mani ka inirba pamta ala recent sound yale kama video mani nang nama ka in yalla yeto ama ayi kala nyale sound kurli kabuchant ko ona ntizan na la video mani ma blendle karang man la recent kan nang la recording ma ayi previously kanda ma video share samanyole video miza hamila yilama the video kanda ma ga kabiya nin delete le kan yal nun ku delete le so la sound ma kabu kana kabu onantizan nun ngomane in blend le karmala injim na tiyale ne mbe regreti ai mbe yalla an regreti upon video ma nin ma dozo kan zande che intim de sanda nima ibanza hanyali ka is over palgi chalia intala pang maka in yurlam tinyale kala video ma yinama